Hayırlı eкен, benim подписчикларым, meni qarab baruvchilar. Meni әлі bizde kez devam ete, әлі kortışmay, kış gelmegen әлі. Temperaturu neçe? Temperaturu 9-8 gradus bugün. Plus. Plus mu, minus mu? Oy, 8 indi, 8 gradus. Mene karagız әлі men нәрсе pişirdim. Bugün. Risli fasulye, iki türlü fasol, kızıl fasol da ak fasulye, üzüm üstürgen, перецler saldım, kişirler saldım, какой-то овощной, рисовый и мясной каша. Очень вкусно получается. И лук, все вместе. Да. Вот, смотрите, пожалуйста. Қарағыз әлі. Мен русшада сөйлем, руслар болса, аңнасынlar деп. Олар да мені қарайлар. Олар әлі достарым әйті. Русша перевод ясайлы деп қой бір нәрселерге. Очень вкусно получается. Фасольяны надо заранее, после мяса сразу надо добавить, чтобы долго вариться. Приятного аппетита нам. Пока-пока, менің подписчикларым. Исәнлік, саулық, ызың өмір, бақыт тілеймін. Здоровье.